Kitabu cha Maira mlango wa 33 mstari wa kwanza hadi wa 22. Mpigireni Bwana kululu za fahiro henu ya hachi, ni karakara atu arumwengu kumlika Mlungu. Mlikeni Bwana kwa kinubi, mpigireni kinanda cha nyuzi 10. Muimbireni wira musha, pigani kinubi tototo na kululu za fahiro. Neno la Bwana ni la karakara, na kazi ze zose ni kuzihenda kwa uaminifu. Bwana anahenza hachi na hukumu ya hachi, siitele mahenzoge gasigogoma. Kwa neno la Bwana Mlungu ni kwaungwa, na vizho vyosi virisho mumo kwa pumzi ya kanwake. Iye ni kunzumanya madzi ga bahari na kugaika tsumbi, ni kugangisa madzi ga bahari viyani. Dunia yose naimwaguhe Bwana, osi makala ulimwenguni ni mamwabudu. Maana ye wanena na fikikala, wala giza na fikima imara. Bwana anabanda mipango ya mataifa, ananonga miazo ya atoa mataifa. Mipango ya Bwana inaima imara kare na kare, miazoye inadumu vijazi vyose. Baha taifa ambaro Mlungu weni Bwana, atu ariotsagula makale akwe mwenye. Bwana analola tsini kula mlunguni na kuona anadamosi. Kula ho hatu hake lesiho, analola osi makalao duniani. Iye aumbaye mioyo yao osi, iye anamanya kila kitu makihendacho. Hakuna mtawale ashindaye kwa kukala ni jeshi bomu, na shujaa kadima kudzitisha kwa unji wa nguvuze. Ushindi kaizaviha kautegemea farasi, nguvuze nyinji kazidima kumwokola mutu. Bwana analola ariahuma mwago hao na mamukuluhirao kaiza mahenzoge gasigogoma. Iye anaokola na kifa, anaika moyo wakati wa nzara. Funa kukuluhira Bwana, iye ni mwavizi wehu na ngao yehu. Mioyo yehu inafahirwa ni iye, maana hudzarikuluhira dzinare eri. Mahenzogo gasigogoma na gakale nasi hewe Bwana, kwa viri ya ufuzisho kukuluhira uwe.